duka ngajada dua makalo suba iraga masikia liu gegodan ne suba kaliwate sing kapa masih iraga mauyutan nanging sing ada kena mapalasan ni jani buen iraga magerengan saling ngendapin terputus komunikasi tong udah adi buen ngarepang anilena lempasin janji iraga tetap kal sadia gegodan mantan mula elen rasane apa buen yen anu ada rasa rayuan mantan tuh gegodane paling gede rikala raga ngelanggengan tresna rasane apa buen yen anu ada rasa rayuan mantan tuh gegodane paling gede rikala raga ngelanggenang tresna gegodan mantan mula elen rasane apa buen yen anu ada rasa rayuan mantan tuh gegodane paling gede rikala raga